Mana ke masa Safi pudara ikut. Joleh terlihat pemandangan indah, desa umpun di sana penuh cinta, penuh damai. Angin berbisik lembut di antara pepohonan tua, cerita tentang hari lalu, kenangan takkan terlupa. Joleh, 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 desa umpun yang penuh cinta. Joleh, 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 setiap sudut menyimpan cerita. Joleh, 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 setiap sudut menyimpan cerita. Matahari terbenam perlahan, mewarnai langit jingga. Suara burung berkicauan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Taruh jalan budak gue. Tega ko pulang balik tole. Nodo ko minggu napa kalesu. Agi ko na. Malangit di dia na gana. Pas sama lelaki kiski Allah tambahi. Jadi engkan atau oleh sana mau likutu. Oh? De musa senior. Kana he? Nanti beni lo matole tak aja mina. Dua topa. Yang itu dia. Ya jumbo ku suruh ko pe mamal itu. Ajan na mitang pakur na pokok ka pa. Misema burusli. Pure mandre na natole. Namate. Napi ma prepare kae. Pak wasa macet aku burusli. Kapata-puta puku. Aga beda na gaje si bakopie. Malah desen perbedaan kopi dengan gajah. Pak gajah melupo. Kopi dia picu nih. Salah itu senior. Aku misalnya perbedaan na. Ya gajah. Ambil mau piritai. Ya kopi. Dendre pawang ke kue. Dia petak nak kewite. Lo mau paling minus si kopi na. Mapa tepu-tepu si ko. A few moments later. Hei, kopi mue. Muka jengge. Tanda na to, may bubura nih. Pangalok ko si Rotolina kace? Ini nih ha, mega parote selada tuh. Wah, minum mahal itu mah tuh. Tak ada beban, aku bebas melangkah maju, tak kenal lelah. Semesta pun ikut bernyanyi. Ku terbang tinggi setinggi angkasa. Aku lelaki sejati di hati. Kemana sih gondrong jumbo ke asih sih ba gondrong senior? Kemana sandalannya? Wah, apa sih Pak mana kita pun dong? Tama kime. Wah nih kau jumbo, conga-conga mah kau semi taki. Hah, sama mau tak tersibuk lah deh. Buka tuh pelah. No kok gitu. Wah ya. A few moments later.
Tapi kan kirim minum. Terus di papelayangnya seksi, bina BH. Nyaman nah. Jolo, makutan. Kagale bilaleng. Pak keseding di ku kafe ke lule. Ya, moga agak sabi itu kilalang. Tapi ikut Andre, migam kilala, Pak. Makasih gere Andre, ya lenge kertas ah. Oh ya, pokoknya Andre, mega kilala. Tapi tali mana kasih tapat cemil lo bale si bakaju. Malupo pala. Lailing. Kung ako to na, lo kumin kopi na aja si aku mupa. Kesungan disapar pada angka satu. Nasi lada disapar kan. Kaca sati panukan lah. Nanti solon rono bose. Andre nah. Sinar mentari lembut di pagi hari, desaku yang indah, hati damai di sini, bawa tenang di hati. Jolo mure. Tega kak jelo mesti. Itu kamu lo mak biang aku lah le. Wah, yuk kan meja kini mega kita anak sih. Iya boleh mure. Agar lo udah ramai itu. Wah, makan cawi itu kudaran itu mure. Masih bisa. Ya ramai tu pagi, kunure. Jolo mure. Siti naja wase sapi lo Pak Guru kak. Mana aku masa sapi udaran itu. Berarti ya. Pedih nah. Kamu ramak tapan Aga pala rumah tanru. Basa buruk budang. Nakar pakan pisafi udaran itu. Sapi na miramita, tinggi tahu na. Yuk kan main. Wih. Mau petas selesai nah ya. Wasato ni negi ko pala pudara ne. Baga mita udaran itu nere. Sepuci bulat. Kalau me tanong pasirun tu kamu re. Nailak deh no sapa ya. Iya nap itu bisa maka deku pala mondroh ya. Apa ya ro udaran itu mata paju kesalah. Manang ka pajo kasala mo re. Mapaku ge sa pajo kasala. Paku ni tu mo re. Ajang tuli buat diri ka pat di mito na Kerak ka tu ya metu. Wah. Udaran deh. Tanah pergi sirun tu udara. Ingat pala ya. Anu reta ya. Ini masuknya tirak ke walau orang binding ya pak. Baru mau masalah na. Bicara nih. Iya. Kumano pala udara ne. Kuni bola ada joka ma cerita-cerita dengan kopi. Ime. Antara tato dai. Iya. Udara ne. Sanggeran kecil-kecil nih. Iya, murah. Buat minuman nih. Tak dena anak tamre. Oh iya. Tak dena tahe. Jolo mure, muka aku tanah. Mereka itu kerja sanggerak laba ke. Pak aku kan pokok ya, dia kan mereka makai pak silolo kopi. Oh. Lihat aja belala Cina dulu. Iya, mure ada dampak ini. Iya, ini mah lihat aja Cina. Mam.
Gitu nih kunure gitu. Nggak mulai pereta namilo kopi. Be Pak mereket tama mure sanggerak. A few moments later. Celak dah ki kopi na tuh di mure. Dua. Maku biasa tuh de. Mau dari mau kuncok sungai aku ya nanur. Aja aku tuh beneran nih nurita aja roe. Salama nih tuh kemaku nih tuh Pak. Nure tak mau. Sande tingnya saudara nih. Ai, kurang ini boleh bagian makur. Biasa ka mah beneran ku ilating cede ala nurita. Oh ya makasih tuh. Ngapa saudara nih? Pak, nalatoni je patang. Tapi ta jolo pasel mure Pak. Ah, boleh ki ona makan pisa api mah menjabon no baju he. Iya. Nalala pesele. Oh iya. Mangalo ka apa saudara nih ku ipitang olo cule nureta apa ana. Digawi tan apu je nureta Ya, aja beneran nih. Dia pitang ngolo. Oh iya, tapi tanya lo cede. Iya. Ita nure kita ko chule sih ba mure mo. Oh iya, mure. Isi tandi. Iya mure. Ha. Andre no. Aro, makuro. Oh iya. Apa Kamu pa lo kita ko. Ya. Andre no. Aro. Oh iya. Manipi ki bawang. Jadi pilo pita ko chule apa ko pita maton na. Iya, mure. Pagurungan. Iya. Andre no. Mundri ala. Yo kana nure ko hede. Ko pagur ko chule. Oh iya mure. Aku udah kuda nih saya, merah aku udah kudamu. Nyara ngaga mure? Nyara kombak ga? Nyara lega atau nyara balibi? Iko nure, nyara pate ke itu. Maku ya sekuda-kuda hi. Ino ibu buat diri kamu re? Ya mewah tuh, kak tuh ya aku mah gitu. Iko nure, ki pagur ko aja mewe mamaku tuh. Kamu tuh anure ko balo-balo gitu aku tilo ko mewewa. Iko nure, matong-matong ngemak ko gaje. Kue mure, padi ko he. Iko nure, matong-matong ngemak ko kulo ki pagur kudeme manale sume maniwan ni. Siap mure. Apa nure ko makur matong-matong ako. Ada pedepen aku valis kalau nure. Cukup-cukup lah nure pada dapi. Oh iya mure. Jolo nure. Tamak mau di valis ya. Pakai kecil ding. Oh dewe tuh pura cami mure. Dampak ki. Pandras aku. Anu ini gati mure pak ya. Boleh cukup meto ya. Nih. Aku nure. Acer nak. Oh iya mure. Nah, 1 2 3 Letu na bawa nure ko pa gurung ko pa. Namui hede ko mo pa halis na. Ay, marajini kamu lemewa ko. Waktu ang ini cule tak mure. Jadi wadi mah coba baja. Ba? Asal mu runtu nure ya dene lo mewa. Insyaallah mu calla. Ah, Oh iya foku. mure. Matku ni ro nure. Ku kepedir ko mewa ko. Lesuma ko may tambah ingat ko. Keindahan alam yang nyata ada di desa. Sejuknya membawa kedamaian ke dalam jiwa. Desir air alun nada di tepi sawah. Suara burung berkicau dan merdu harmoni alam semesta. Hijau daun pepohonan, sinar mentari lembut di pagi hari. Desaku yang indah, hati damai di sini, bawa tenang di hati. Main waktu kecil. Ya aja sih cule. Bapak gurung kamu re. Pokok nama tuh gondrong. Dan plastik kok. Kali tes kok. Cina nasa di sejak guru. Kacauban culeku. Ketung tak gondrong ya. Siwak dua apa? Oh, jadi tuh ngucak. Jadi ini pakai culeku.
Au, mana saya kena no gondrong. Jadi, kalau musan na bogele, Oh, cik di banu tenya nuku ko eh. Ya sisa nama anak tuh eh. lo nak marah gaya. Jolo he, tani kulo wewa, aro gondrong he. Ewa ni pala. Anak meragi. Kecule ini ye. Kampa dua jurusku. Tampele sih kan. Wah, dua nih jurus pewangi nah. Tak mau apa diri. Tapi kampes ya di jurusku lo pesureng. Kampa jurusku si Polo. Ita nih. Matin pala po na. Allah, di pala icang pergi nggak dampeng. Wah, tan ramu tuh je napa mak pa guru apa lari oto. Yo, Jadi naga mulula. Itu kita mah gagal. Ay, dia nule maka je kue. Turi, ku tak ro. Mana ke kocok? Tu dah ni. Ye, boleh. Mari. Wah, dua kakak lepui. Nah demi tu gagal. Tu kalau makin kau. Jolo mre. Nanggo telak deku ye. Oh, Jolo mre. Jelas semua pala. Pa mendekek ye. Ada kan dingin-dingin. dingin. Tak ada lupa boleh ku dingin. Kan dingin he. Bagaimana tu dah mulai deh. Apa ku dah pada makan cek, tu bolor pun nak makan cek. Ini nak ku tu re. Ke kaca ne. Pada apa mre? Ya Tony ko re. Tos. Kuning ye mre. Tos. Kaya nanti.